Good afternoon. We already prepared the team, so now is try to do our best and win the game. That is very important for us, for our fight. So that is the target for the match tomorrow. Kita besok semua tahu pemain lawan Kalteng Putra itu sama-sama zona degradasi. Kalau kita besok 3 poin bisa lewat zona degradasi, kita tahu pertandingan itu bakal mati. Kalau kita besok nggak 3 poin, agak pressure lagi, agak susah. Saya tahu mengerti pemain juga. Makanya kita harus cari 3 poin besok, harus memaksimalkan apapun terjadi kita. Saya nggak mau lagi kecewa main di home. Saya mau 3 poin, yang sama-sama supporter. Terima kasih.